Kardom pinibilta jikta pinibilta thanbang nili jiten teron. Aprang si birtang ton pen cepajir midam de aprang birtang kongpi arjikta. Dimasa National Liberation Army thekpen DNL Assam atum ini dhomsuri ADS pathwa klamarong sarkar phanesin kantan ke chudai siding pot. Nijang Karbi Anglong angkang aronre pen koila ke phur mate longle ke phur non amta inton telang pusinilitum News 24 Karbi Anglong astai hemalong birtanang pale. MLA Dorsing Ronghang ahin pen songkor apli aphan karbok apathak pini songkor apli convener roton terang ahin pen langwai kipi. COVID-19 mate coronavirus agor pen apran keda matuma phan Assam sarkar hin pen kerap piji puji pini DC asai hamlong pherang ke amailong DC hin pen pangdak po. Betang kumpiar jiddet men phi pothar betang ton pen supajir midam snang Dimasa National Liberation Army thekpen DNL Assam atum pini dhomsuri ADS pathwa klamarong sarkar phanesin kantang ke chudai siding pot bangso sailong pinangan Karbi Anglong Autonomous Council CEM pendanglo SP DC atum chetong dun sing samjin pen pechun pon Dimasa National Liberation Army thekpen DNL Assam atum government aphan resim ke chudai asai dengpon pini dhomsuri ADS pathwa klamalong DNL resim kantang ke oratum government aphan resim ke chudai ponahut kadok obai bangtrok kebra isi DNL kedars atum Monsam aparman hong mate mainstream along bangsi monsam keduji anparta alang litum akemang ke pachun ponji aphan resim ke chudai asai dengpon Bangsolong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Ramsing Timung MSc Richard Stockby EM Pradip Dipusa Karbi Anglong SP DSP DC Assam DIG atum chetong dun si pini bangso DNL atum aphan insamjin pen dengpon ban jonaise tarpor khahari jonai DNL তেওঁলোকৰ চেয়াৰম্যান CNC জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকে আগতে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ ওভাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ আৰ্মছ এমিউনিশ্যন জমা দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভালেখিনি সদস্য ৰৈ গৈছিলে আজি ইয়াত ধনচিৰি পাৰত তেওঁলোকৰ 67জন সদস্য যিখন বাকী আছিলে তেওঁলোকে আজি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত যোগ দিছে তেওঁলোকে 21টা বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেপনছ AK series ৰাইফল স্নাইপাৰ ৰাইফল তাৰপিছত সেমি অটোমেটিক ৰাইফল তাৰ বাহিৰেও পিস্তল জমা দিছে আৰু 341 ৰাউণ্ড গুলি জমা দিছে মই ভাবোঁ যে এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাননীয় চিফ CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM দেৱলাল গৰলছা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইছে তেওঁলোকে নিজে উপস্থিত আছে খেপৰেট আপোনালোকে জানিছিলে গম পাইছে যে দেৱলাল গৰলছা ডাঙৰীয়াই নিজে গৈছিলে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু ইফালে মই ইটিকা ডিপুচা আৰু মুশ্ৰাং তথা নাইডিং ডিমাচাকো মই ধন্যবাদ জনাম Dipupen berita pangdak pon Chimthong Inti News 24 Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong angkang aronre pen koila ke phur mate longle ke phur non amta inton telang pusinilitum News 24 Karbi Anglong astai hemalong birtanang pale Manghupon meme alam bangso longle ki iklapuson aron chokche pin pen Karbi Anglong krongpon put atowar pen atraka cheleng pon longloma Matha pon meme lapuson asai nangkiman ke Karbi Anglong police lapen ingnam raikom sai kiatum ale ka chuendun dokok maputa karjupon pedo Ate ke choklim alo ave pin pen atrak lapuka cheleng pon longke amek chechardun dedat maputa cherok tok aradatum arbok pon Labangso syndicate di mahasau kilometer ke thompua din pensi nangki plang puta hon thepon ate alo ke choklim avedet sitame police ingnam rai kom sai kiatum pen chingki pahem so pulotangte sai pachon pon long puta than pon kilometer ke thompen nang barlo tangte asama longri along kangumate aron repen longle ke ek salon pon long puta than pon কি বস্তু আনিছে কয়লা ক'ৰ পৰা আহিছে 3 কিলো ক'ত লৈ যাব এই মুৰাবাৰী
আচ্ছা ডেট যে ফেল হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে ডেট মানে আমাক তো যেতিয়া লোড হৈছে তেতিয়া লগালগ চালান দিছে চালান দেওয়ার পিছত আমার লোক খাড়া করে থৈ দিছে তাতে কেইদিন আছিলে তাতে তো আজি ধৰি লওক 11 দিনে ধৰি লওক লোডিং শুডিং লৈ খালি গাড়ী লৈ হয় হয় 11 দিন লোকে তাতে আছিল খাড়া কোন জায়গাত খাড়া হৈ আছিলে 3 কিলো থানা আচ্ছা আজি 3 কিলো থানায় কি আহিব দিছে আজি হয় হয় Dom non ke banji jong para po ani ke Christmas ani lo labang so Christmas ani jasanya pet Christian adhoron e khoi tum ana bangke ani ngarong bohong pensi talon polpo lasi nilihil pen kado kawe Christian adhoron khoi tum ana pan ni ngarong bohong pen lapen kinisen pen katanon penji ansi anu makan akhir jungin angkilo lapen ke non sengkan kimi tanang kilelo la so farman sikame arna makan kijuni hangkilo adon Songkor apli rengangjang pen kache song ke chok chepu MLA Dorsing Ronghang ahin pen Songkor apli aphan karbok apothak pini Songkor apli convener roton terang ahin pen langwoi kipi Songkor apli associate convener mate 24 plus organization achip convener roton terang ahin pen MLA Dorsing Ronghang phirang ke amai long ke padupon hot Songkor apli rengangjang pen kache song ke chok chepu apothak roton terang ahin pen langwoi kipi Kedam tang ahut inut anim sopi pen pun pen kacing ki aputhak je thang klub api MLA Dorsing Ronghang lapen ari sanghwa pen pherang ke amai ke padopan hut soingkor apli so se aphan ke jongpon der aputhak mate soingkor apli rengangjang pen kache song ke chokche pu ke jongpon der aputhak soingkor apli so se chief convener roton terang ahin pen ningkang samse ke paklang po soingkor apli so se mate 24 plus organization aphan dia chang he pulute kache song padopon ji kache song ahut kupini ke sik sak dokok pulute alang ditungsi adai che 90 pusi News 24 Karbi Anglong sai hemalong your tanang pali tum song ko rapi ka che song aputha alangli lam phe ki jai alangli mithan alam aoda dur alam apotla rata thing nu clarification ka chi pialong nilito mafanang bom manjok kompede nangje potlo kasi alangli pan pinren pamilong lapen ke la soputha prajin ben ni tarik Kret phong mong jong si dia nang chohang he plote nitum series of program dengi lapen ke la so putha jong si ko pine do kok plote alang nitum si la ke adai che nang ji News Desk report News 24 Karbi Anglong COVID-19 mate coronavirus avur pen apran keda matuma phan Assam sarkar hin pen kerap piji puzipini DC asai hamlong pherang ke amailong DC hin pen pangdak pon Pinini faing kora ke thom ani dipu DC conference molalong Karbi Anglong DC pen pherang ke amai ni pon jasmet COVID-19 ke so pen apran keda matuma phan Assam government pen akerap pipi ponjia phan pangdak pon josi COVID positive ake so ke long pen Cikloi jonjoni angbong kopai kelang nupen apran kedam nang lapente apran kedam nang ahut COVID negative kusitame akerap long ponji puta dise hinten pachini pon bonta katingkoi mate accident dowai kichu mate poison kichu lapente ko khat haihu katipike labang so akerap long ponti puta dise hinten pachini pon thu kepoda ahematum mate COVID 19 pen apran kedam ahem atum ke claim nangji lake online portal pentachok lapente kenang sot alu chipon pen DC asa hemalong le lemdam skame chok pusi DC mate Karbi Anglong DC himpen rat aphan han pakla po কোনোবা লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যি আত্মীয় আছে বা নেক্সট অফ কিন আছে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়া হ'ব সো এই যি সাহায্য হ'ব সেই সাহায্য লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিসি অফিসত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অনলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব
So তাৰ কাৰণে যি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব সেই ডকুমেণ্টছবিলাক যিকোনো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ যিজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ দিব লাগিব তাৰ উপৰিও এটা যিটো নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব Pinebirta Lan Sekang Toniglo Lang Igbom Tha News 24 Karbi Anglong Kardong